naba narayemo akanafungwa nabwo inkuru ndayivuga. Ntabwo Godfather ngiye ndi umuntu ushyigikira ibi kuko hari ikintu mugomba gusobanukirwa mu byumve. Bro, sometimes ibyo twakora byose sibyo uko ntabwo erega ntabwo ngiye ntabwo nzigera ba iki ariko sa ryigeze kubaho uriya mwana Firdausi ahantu naboneye ko ngiye mwese muzanyanga ndabizi nabo hano nabizi abasari benshi muri guheke nyamenye muvuga atari ko se iki uyu munyaza zapfa ryari ntawe nenda kujya akabi ntaho kajya awe stinza sigara kangende gato basobanura ikintu cyo mugomba gusobanukirwa mu cyumvi. Niba ari ikintu giteye agahinda dufite societe aho abantu bashaka umuntu aza akaje imbere ya kamera agashigikira ngo muri kibi ikibi twumvikane neza cyane. Uzi ko abantu bashigikiye ndibuka uriya mwana Firdausi muramwibuka? Firdausi akora ikiganiro kwa Sabe abantu baramwanjamye bro, baramwanjamye kweri. Reka manze mboroke kino kikora iki. Ndashaka kubaza we Nesa ari hano? Nesa menyaji Nesa yatibutse cyese niba ari mu bishanga mukamuzamura. Uruhamba rwise bitikira abanyawe urakapfa wumve urakicwa ndakuvumye urakagenda ubone. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 077944171225 ubundi nziguhereze tu. Ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. So kuvuga ngo niba Firdausi uko byagenze kura murabyibuka, uzi ko nabonye abantu bajya kuri kamera ngo Sabe ngo ni gute Sabe ngo yatinyutse guhereza platform uriya mukobwa ngo akavuga ibyamubayeho ntahishire Ndimbati kuko ari umusitari ngo Sabe ngo yagambaniye Ndimbati. Muri kumva icyo kintu umuntu akaje imbere ya kamera akabivuga agakundana Sabe ngo yatanze kamera ngo yatanze platform ngo agiye gufungisha ntuza ngo agiye gufungisha Ndimbati. Nasigaye ndavuga iyi societe turimo which kind of society is this? No kuvuga ngo uretse gato nimba kabano yarwanye nago byo by'ubustari kabano ubishyira ku ruhande. Kuvuga ngo Sabe yakoze ishyano guhereza umwana w'umukobwa ubutabera. Bizabona rero. Reka twumvikane rero, ntabwo ngiye I don't give a fuck about your platform, your name or whatever. Niba ukoze ikibi nzakivuga nk'uko kuri, niba ukoze ikiza nkivide nk'uko kiri. Tugende gatoya. Ya mpano babisubiramo, ya mpano naratabaje. Niba mubyibuka naraya majoro hano murabyibuka, ya mpano ni umuntu wa mbere yahamagaye ndara majoro ntabaza ngo ubunyamaswa yakorewe ababikoze abone uyu mujene n'umugore bagwo ubutabera. Murabyibuka bamwe bati ngo Kanombe Nyarugunga barandabuye ngo ari Kanombe Nyarugunga. Aho hantu ndahaza. Ni kuri ribu cyangwa ubwo ni kuri ribu ya Nyarugunga. Muribuka abantu ukuntu mwantukaga ngo ya mpano yanyishe ndi kumuvugira? Do you remember? Murabyibuka muntuka ngo ya mpano yanyishuye. So ntabwo rero mu buzima nabizi ko when you study with the truth, iyo uri kumwe n'ukuri, you study with the truth, ubwo ngibwo ubutandukanye n'abandi bantu. Ariko se muzi why? Godfather, I'm enough my friend, I don't need anybody. Ku kintu bita akayozo cyangwa umudomo, I'm number one. Icyo ni kimwe.
ndizera ko I don't need anybody on my side. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, I don't give fuck about you, kuko mwese murabizi. Niyo mpamvu nabanje kwihaza mu mirire ngo to do this stuff. Ibingibi nta munsi n'umwe ushobora kuba umunyakuri muri ibi bintu ushobora gutamikwa. Muze gusubira inyuma. Ya mpano namuvugiye mbona akeneye ubutabera ko yari yarenganijwe. Turi kumwe? Ariko nkimara kubona yarabigizemo uruhare mu gusakaza ari amashusho, nasigaye Godfather mfitiye uramwana w'umukobwa washakanye n'iki kirumbo. Twafika ikintu kimwe. Nuko mbere ngiye kuvuga ibi bintu. Bro, iki kigabo kije gikubita uramwana w'umukobwa. Turi kumwe? Amagi de Blanc. Yakubise afata uramwana w'umukobwa bava akamubaga akamugira ibisebe. Turi kujyana. Kugezaho ndashaka wumve babwira ko uramuntu akeneye, reka noneho kabitobore mbivugi zikango zitahanye. Muri iriya minsi yafashe uriya mwana w'umukobwa, I mean ira video yafatiye kwa Bamporiki. Turi kujyana? Yafashe uriya mukobwa, urukumva? Yafashe yagira ikibazo n'uriya mugore we, afata umukobwa yakiniye muri Vix yakoresheje mu ndirimbo ye. Turi kumwe? Amujyana muri hoteli kwa Bamporiki. Urimo kunyumva? Arangije ahamagara umugore kuri video call ari gusambanya uwo mukobwa bro. Ariko reka nkubwire Godfather, uretse gato kuri video call, uretse gato manza wumve. Arangije kubikora gutyo ahamagara umuntu wo mu Bubiligi yaravuye. Arangije guhamagara umuntu wo mu Bubiligi. Uwo muntu wo mu Bubiligi niwe muri wari kodenze murabyibuka. Ntabwo naberetse na nimero. Niwe waje avuga ati Godfather dore shano ngushije. Byose arabizana ukuntu yari kubikorera muri hoteli kwa Bamporiki. Ubwo ntabwo nibaje impamvu yabikoze ntabwo yandebaga. Icyari gisigaye icyo nasigaye nibazaho. Ba Jihad barafunzwe kubera uyu muntu. Aratinyuka kongera gukora ibisa n'ibi ngibi. Byabaye nyuma ba Jihad barafunze. Urimo kunyumva? Ibyo biraba. Niho navuze ati ya mpano nakuvugiraga ariko ndayamanitse. Niba ushaka gukora ibi ngibi udashaka kugira common sense. Naravuze oya. Godfather ntabwo ahanga ndamutse ngiye gufata side ngo mbishire ibi bintu mbishire ya mpano. Ahanga nabangiye gukora ikosa. Nabangiye kugamara umutima nama wanje. Oya, ukuri ndagushyira hanze. Ba Jihad bari kuzira ubusa umuntu dore ngibi dore nyirabayazana ushobora kongera gukora ibi ngibi ibintu ngibi. Amafoto nk'akajya hanze. Uyu nguyu niwe nyiri kibazo. Abangaba bari kuri bataye nyiri first of all ira foto ira video ya mpano ya mbere niwe wayifatiye. Murabizi ko niwe wayifatiye, niwe wayishyiriye hanze. Tugenda gatoya rero. Ibi nabonye uyu munsi ngiye ndi kubabwira ibi ngibi, nababwiye ngo mukanya ndashyira ukuri hanze, ndabereka ibimenyetso. Ngiye muzi ko reka ngira akantu mvuga nimba mu mwanya. Kuba umusitari cyangwa guhitinga ntabwo bisiba itegeko ririho. Icyo ni kimwe. kugira nako kantu. Kuba uri umuntu wamenyekanye ntabwo bikwemerera gukora ibyaha ibyo ari byo byose. Basitari banje ndi kubarabura kuvuga ngo uratwara imodoka nta perime ugira ngo kubera uri umusitari. Kuba umusitari ntabwo ari perime, hari urupapuro rukwemerera cyangwa icyangombwa kikwemerera. Njyewe niyo ngiye muri banki sinshobora kunyura ku murongo w'abantu ngo kuko ndi umusitari ngo njye imbere oya. Ibintu byose amategeko arahari, utayakurikije ubwo nyine urabyumva. Njyewe nababwira ngo mwubahe icyo bita itegeko. Murakoze. Ibyo nibyo. Iyo uzi ko uri umusitari udashaka gutonda umurongo mu bantu basanzwe, wishyura premium, wishyurira ibyo serivisi zose ushaka, ukaba wakwihutishwa. Ntabwo gusanga abantu ku murongo ngo ngiye ndeka abantu ngo mugiye ngo ngiye kuri gishe ngo ndi kwihuta. Uri kwihuta saba ntabwo bihuta. Amaji muraho neza. Imana bamugisha. Pastor bakuru.
mwisaho Yesu ashimwe mwese. ahimbazwe. Uyu mbuje ntashobotse. Murebye ibintu akorera umudamu we. I have mfite nanga umuntu ukubita umudamu. Arabivuze. Oya. Narabasengeye, narabahanuriye, ndangije mvugana nabo. Ibyo nababwiye, it was a little truth. Umuntu ukubita igitsina gore ntakwiriye no kuba muri sosiyete akeneye kujya kugororwa. kabisa. Umva rero tugende gakeya, sibyo? Njyewe nababwiye ko give a second. Nta kibazo. Urumva pastor izi cases ziri kugenda ziba hari nyinshi, ngira ngo abantu benshi muri kubona Urumva? kubita umugore Reka mbivuge sinzi kuntu kuko uyu mutipe naravuganye nawe ndamukansalinga ndamufasha nyuma yabwo aza kuvuga ngo ibyo manura ngo umugore n'ubinzanira. Urumva? Naganire nabo uyu mwana w'umukobwa vavashwa kuba araha. I have pictures, I have everything. Umugabo akubita uyu mugore mu buryo buri so bizarre. Jesus. mana yanjye hari ibintu Umuntu ukubita umugore ntabwo nifurije ko bamufunga ariko bongere banamufunge. Bamufunze bongere banamufunge. It's not good to punish a wife. Abagore ni abantu bo kubahwa, ni indabo nzima. Naramubwiye ati niba ushaka kurongora uyu mugore umufate ugende umutware mu murenge umukwe uhe iwabo amahoro. Urabana n'umugore mu buryo butemewe urangije wowe urumukubita. Ibyo God arimo kuvuga Imana imuha umugisha. Ni ukuri ntago akenewe kuba yakubita igitsina gore. No. Okay, ahangaha rero ahangaha umahonga ndaza kugukenera. Reka tugende gato y'abanyarwandakazi, nababwiye ko inkuru zivimuzi zose ndashaka murebe. Mitegereze murebe namwe. Mutegereze ntabwo njya nkora inkuru idafite ikimenyetso. Reba ibindi ndaza kubereka nyuma. Reka ni muting. Oya umuntu ushaka kuvuga. Ni gute ushaka kubita umuntu kuri? So rero njye nabonye ibintu ndumirwa, ariko njye ndashaka guhamagara Imana ifashe uyu mumotari anyitabe. Uyu mumotari yagonze akagongeraho uyu muntu. Mw'abantu mwe it's an